Kawi ke keri Alto 800 kawa kamai turis kawa M number ML112237 ne janmet hai por kaman ruaje denok gade kemut jakap yung kibru wa M hau surok wala na den ga yung krek ka disi hajwai. Kat kamo yo ki basaki do ongi wa kani keri tok go wan nei liang nan kasri wa de penher bha ko. Hawa penok yo ni uriat wa de terak go le ya kawi ke keri Alto wa M khmat. Kawa skit chorot kat wa kani ke keri kamai wa terak ko yo gate wa ikan ro wa denok gade kemut akap iwi yung. Apok kini keri de M2 ya don hi wa de yu mi de bor yang o hi wa de menso mulumala. Kat kamu kena gi pelit wa M kani ke tau de suba wa si ubrek kani ke keri te jia ini tang wa ka tele ka tekit ang lai ko chakmat. Wa M yung hajan kani ke tau wa dong bahau ni surok de ongki wa ini to isen wa so wa M gi keri wa wan tera ya ki trot borden wa ichram wa M kani ke tau wa isen nang kong wa ja kam ni. De kerpat ki ka chnat PWD wa to ubo speed breaker ha kani ke tau yo lai bure ki keri penher kam jo oker kan ro yo lai ki yung M kani ke tau nei ma. De ongki le wala da kani keri M tera ko yo keri wa M khmat ko da her bai ko chadrong yung wa M kani ke tau ja. Ya kani keri de wan tan wa de wan kit ka de katrok khwe. Biar lem tok ti dak ba. Lem tok lem sak ti thum hai tu ongu. Ya, tem sang ya em gabis. Dari sini nomor. Hah? Owe mana nguk simplang sang. Owe. Đâu? Đâu? Cái đạp ra ra này, ra ra. Habla sedih saya, habla sedih, kita tak dengar. Hàng chắn mà. Saja Iwan. Kamay garin mo. Turis. Kasibak nanti dia. Ring, dawo jet. Stand up and cry. Tabel kaki.